زنانيس كبائر دلي غرغدو زنان لي وان غدو تاتو ربات الرامة أكس ربات الرامة ربان نمبر 1 دغه زنان اتيان تيچو جرنا مين كانوا ينو چالا نما همچو وانجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إن من أربع الربا استطالة الرجل في إرد أخيه إن من أربع الربا الرحمة الربا ده فون ما نياچو ده استطالة الرجل في إرد أخيه ناموس أبليسا غرتي بليسو ده أبليسا خي همچو ده تنافو دلين غرغدو همتو تنا يو كفيد دلي ربي سبحانه وتعالى سيفديس دوبا زنا غوتي فجي غرتي غدو نمس اور كنجرو زنا غوتي عمره غدو نمس اور كنجرو تنافو ورفت وكنا غدو ربي سداچو قبايچو ان برباچس نمچي عبادة ساتي اتفوفو قبا نمتي حجي ساتي تقو دندم عمره غودي اباخي وني سرور غانجيرتو جزاك الله بغر غرتي irra toobachuu waan guddoo hayyee obboleeyte jetaka gaafate nama tokkotu na jaalata nama kana garuu bakka bakka jirra yeroo inni waa'ee jaalalaa na gaafatu qaceellattiin si jaaladhaan jaan walaakin ammoo jaalala isaan qabu nama kana haalaa fi amala isaa amantii qabaachuu isaa gisee ilaale niin jaaladha garuu hobbaan qaceellatti ilaale haqa isaa nama guutuu hin dandeenye ta'uudhaan ifarka nama kana siin jaaladha tanaan sobaa ooluun kun dilii maal qaba akkam godheetiin firraa dhugaatti maal tajjatu dhalaadha gurbaa kana maal isaa jaalatti hin jaalattu namni haala isaa gaarii islaamin jaaladha walaakin akkasuma wajjiin haqa isaa guutuu dhabuu xiyyaani farka na jaalatta waan anjisiin jaaladhaan jaani nama kana akkamiin godhu jedhaa waan jennuun nuti dagu jirti gama tuni daguudha man gashaana falaysa minna jee rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi gashiin hin barbaachisu nama tokko gurbaa kana yoo gartee ka jaalattu taate waan si fuudhuu fedhuuf na jaalattaa yoo jee sin jaaladha jetteeni gubbaarra injiiniin yookaan sin jaaladhu ani gartee ta biraa laaladhu akkas sin jaaladhu ta biraa gartee laaladhu jechuunutu gartee firraa wayya jechuu baarzaafuma karaarra muri firraarra khalaas haasirraa hafu haasirraa dhaabbatu tanaafuu gartee dhugaadha namni kun beeyta jaalala gartee dubartiin takka nama isiin hin jaalanne kan nun dhorka shari'atti namni isiin jaalattu kunis shari'aan lafa keeyseef namni dhiirtiinis jaalachuu qabu dubartii akkam jaalata shari'aan lafa keeyseef isiillee nama firraa laaltee nama nagayaa yoo ta'e isiin jaalattee warri dhorkuun dhorka warri gartee dhorkuun dandeenya mamnu'aa jechuudha. hayyee itti aansuudhaan ammallee obboleeyte takka gaafatee dubartii yeroo uduriin itti jirtu yookaan daraaraan baatiidhaa yookaan heddiin itti jirtu quraana banattee ol fuutee qarabuun dhorkaa ta'uu dhageetiin jira bilbila kiyya keessaa yoon qaree wanni kun maal qabaa wanni qaba. dubartii wayita gartee dhiinitti jiru laguu yookaan daraaraa gartee baatii wayitatti dhufu sunnaan wayitatti dhuftu dhiini awwalan dura gartee hifzii irraa qara'uu ni dandeessii irra wal kilaafanii ni qaraatii irra walii galan ni qaraatii jaan kilaafni jiraatus ولكن تي علماءين الخلاف بين الجمهور وبين بعض العلماء قري قرتي ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حدور والخلافا ولكن جمهور حديث قبطا لا يمس القرآن إلا طاهر رواية إمام أحمد تبلوغ كيس جرتو حديثني سيء الباني ليس سيء قده وكذلك زخيرة كذا الشيخ محمد والله ليس سيء قده حديثني سيء لا يمس القرآن إلا طاهر حديث جوجو حديث كان قبطني علماء يوغرتي ضروران تفيد ركو يو تفيد ملي الضرورات تبيح المعذورات يعني ضرورات يو تفيد ملي مجيو تنا اكا درسي قباچو اكا شيخ جل تفسير ديمو حفظي غرتي اما جولي قرايزو فلان تدو يجو ويتكنا قبتي قراون دنديس خنا على تيمون قبتيني يعني ولكن الشيخ محمد ناصر الألباني المؤمن لا ينجز جاء وني غرتي اصلتي وني غرتي سين اور كنجرو كتاب قبتي قراو دنديس جاء تنافو موبايل الرقبتي يو قراتي وماتي أكون إنجيل إن شاء الله هاي أمل خنت عن سودان كافير بودي بستوز هاي إن شاء الله ما دبي ونا نمني سنة جرا كافير لف وبلدي تيجنا تو كافتي ونيت لكن يخافو أمسوما دبرتي تنرامو يو باتن إبادان سيرانكي برامتو چوندك biyya baatan eegaluuf immoo dubartoota arabaa hedduu isaanii kan muratiin ta'uudha dhageenye agaru jirra wanni kun akkamiin ilaalama waan jiru gaafate hayyee amsumaa dhagna teessa akkasitti beekan hedduu nama naafete garuu amsumuu beeka ana amsumatti hin beeka dhagna yennaan ani dhagna sonaa jette maal irraan beeku maashaallah afaan oromoo bal'aadha arraan illeen dhagee dhagna jettemi idan duuba amsumaan dubartii irraa muran najisa jaaniiti
biyya teenyatti asitti kunoo gartee dubartii biyya arabaati biyya adda addaa kan muranne kunoo gartee nagumaan salaatu jirti keefa lamruu wanni kun waa lama waan kanarratti qacoollo adda baafnee waan dubbachuu qabnu jira kadiiraa jechuu qolola gubbaa kana yoo murin ushaashni fincaan kun achi wali qabameeti tortorri kun salaata tindhiisu qolola gartee kadiiraa irraa muran wayita irraa muran najisaa waliin arku jechuu saagamte yoo irraa murin immoo gurbaan salaatuun hin ta'u ushaash taakkaji chila faqaay ta dubartii ومن العجائب وني سام بيجان وري خينيا بيجي exactly ومجر تدبرتي ديس انغا غرتي فون غبا قريسا خنا غبا ريو خدي سنتاده اكد خديرا سني قشاش نيچر ولي قبامه دوركا جالو لما ينغرتي وترادبت وري واي وان كنا قرته چو لما راتبان قرتني دي وني خون غرتي اچغبن نجس فداجا غريو لما ينكس جاني ولكن أمسما قدو خنا ما شريان إسلاما مالجتي شريان إسلاما خن شريان إسلاما فكنيا أمسما ويدا دوبرتيرا فونا نغنى يوتي ونخن قدت الراخوتوسا مالجت شريان ولا كم مرور راو مالجت شريان إسلاما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه انتلو مدينة مكة أمسما قدو تلقيتي أمسما قوتا إيه هدون لما أمسما تنبين ومالجو جران أوغا أمسما مالجت نانغا waan dhagna qabaa jedhu bilayyan dhagna qabaa jaakuno beekon anti yaan beeku waan gartee qaama saalaarraa muran dhiiraa fi dubartiitis qaama saalaarraa muran jechuu amsuma yoo kasi beeytan kasi beeyna akka beeytanitti gartee wanni goradha qaama saalaarraa muru idan duuba wayta qaama saalaa kanarraa wayta muran waan jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam itti dhufeeti amsuma gootaa jeen eeteen hayyee jeen dhagee jeen waa xiqqo gubbaarratti xiqquma dhayi jeen xiqquma gubbaarratti gakkuchiisanii kola durusanitti abadan shari'a islaamaa dhorkitee jirti gakkuchiisanii ilaa walakka fixuun dubartii hedduu akka malee goote waan gartee qorannoon irra gaggeeffame irraa qorannoo gartee atibbaa doktoroonni muslimaa irra geyan wakadhalika atibbaan biraa irra geyan dubartii ilaa maayyit irraa kutuusan dubartii wayta deeysu rakkoorra dhufata akkanaaji wayta jaarsi wal qunnamtii wayta godhuu hin dandeeysu ni dhukkuba lama ji sadaffaa irratti rakkoo fida isiirratti taakka warra gartee gaditti irraa muran ta walakkatti irraa amma ta gaditti irraa muran tun lamada fedhinnaan qabdu jaarsaa hojii waliin galtu abadan waan takka jechuu rakkoo guddoo gartee jaarsaa fi jaartii jidduu wanni fida waan kanaa jechuu habba takka fedhinnaan qabdu wajji rafu baate dantaarraan qabdu taakka talamada walakkatti irraa mura dhufe ka gaditti irraa mura san inumaa akka malee godhee tuni gartee dhiibbaa guddoodha nama kasii osoo harkan inni uni hidhan silaa ni tuman warri dura hodhuufa turani barni taakka ji gaafarumte faarraa jiru turan akkasii kun tuni alaaqa biraati talamada walakkan muru walakkan muru shari'aan quban qabdu gadi muru shari'aan irraa quban qabdu hodhuus quban qabdu shari'aan islaamaa abadan wayta gartee shari'aan amsuma رسول الإسلام إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل إذا حديثنا قمال سجل سيسا ختان جلال الجراو قام سالار رامرون شريعة كيسا نيجي قامني مرمي في خمرمي كيسا والكنمي يجو لجوني مرمي يجو تاكجي قامني سالاه مرمون أكبر فائدة أكمل فائدة يوتي شريعة الإسلام تقو قبار مرايت تكشو قبار دوايت تكشو قبار ويتدويتو خديران لي ويتا أمسما قرد خدلان لي ويتا أمسما قرد فرينا ساني إيكوال تاتي والكده تاتي كيف تقول جلوت فرينا ساني والكده تاتي فرينا نينيو فرينا ميتي يو تي في فرينا غربا يو غربا خون رامورامي خميتي يو غودو تيمورامين فرينا نسي خيسار هاي ولي مدالت أبدا تناف شريعة الإسلام تقو غبارة دوايت مالي ولا كتيمورينا غدي تيمورينا أما سيقول إذن دوبا فدينان غرتي جرى لميني والكده تهاتو أكا والكده تهاتو في وني غرتي شريان الرامورا يتف تكسن تلمدا غرتي أكو مخديرا سنتك أولولا يور رامورين وشاش لتشي وليك أبما تنافو نجيسني أبمو تناف غرتي شريان الإسلام
إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل والنيتف شريعة الإسلام سنيف تنافض با فإننا قرتي جرى لميني والكتا قروداف شريعة الإسلام تقوت قبار رامورايتي ورّي قرتي ولكت الراموران ورّي جلت الراموران أكملي ما إبا مجرد برتين وهذا لا شك في ذلك أما نمني خيني واحد غيستي أستاذ ورّي جربا خنا دليل قرأت مالي جنان أفان إسانا أصون أفان ربات وأني لين أفان ربات تزين لين سنوا صح إسان أفان ربات ناسهم كنا كوان كتاب تشير رافي تاني جرني اتفاقات نما خيني فيا جزاك الله خنا رت إسان مال جن عربني نوكان وانجو تكان نما خيني خنا دكان أكنا بغني هذا الشيء بكتنا رت عربا خنا لا لني إسان جلدي مو كمان وإسان لين أكو مخيني جاهلا كمان عالم كمان أفان ربا بيقول أفكان كتاب يخني جلدي مو كمان مو بكتنا الدبا فتشو تنور ربا بارك الله فيك غافي بريدو وبريان كينيا سبتشو فخيسنا ما بيخانا ما ولا لا جرا عربا خيسا قرآن كرهم بين جرا لفظي قرآن بين جرا حديث بيخو ديسي أفان عربا بيخ مالي حديث بيخو تناف أما نبيخ نمو وربي عربا جرتن وربي عربا جرو أما جولين قرتي قاليتو تلونيتو ترئيتو جولين صلاة تنا صلاة تنديس ورمني لأنه الجاهل لا يعرف شيئا نما مسلمة تقو صلاة الجماعة دوركون دوركا دلقو متي يقرتي ايجي رئو متي ايجي قالوا مخي ايجي ايمانو مخي يقرتي تاي ايجي اسين سوسويني وهذا توني إبا براتي إبا كناتنا نمني براتون قدو كافر بران قدو تاك تلمدا يجو بياربات نخيدتي من دا ويتقرتي دلي صفتو هنكن نوف روركني فاريان هنكن نوف من دادا تناف وانجي الشيخ الإسلام تيمية وانجي إن الله جي ربين دولة قرتي كافراتك دولة كافراتك موتما كافراتك تحاقد ليتو تدفك نمان تويني ترسيسيتي موتما مسلمة تدفك نمان ياتو قرق ربين هذا من عدل الله كيف دا تنافضوا با نمني خينيا عربني نوكنو كرامي عربني نوك كرام أتي عرب الله لدو سنجاني عرب الله لدو سنجاني لا نتخلو تلالة دانو نجي رسول صلوات ربي السلام عليه حديثة في القرآن رسول صلوات ربي السلام عليه إذن عرب قرتي ولالا هدو خبرة جرتو خنا سيقول تنافقه تدرا والدويته خلوبنان جروس خقرتي ما جتنين بحرين جروس شيعة دادنا عرب مشيعة تيخنا أكاتا رامبي خني فرقا شيارا ركون الدورة رفجر أما سيقال عرب ننو كنو كنامي عرب ننو أمسومان قولتهم عرب ننو ماري أي عرب الله لدو مالو سنجي عرب الله لدو سنجي انجرو كتاب ربي علماء غافر حديث في القرآن جلتهم كسي جزاك الله خير غافي بريد دنيا دي أيه إن شاء الله من ليس من التوفلي وبليت يتكا غافته ونجتو namni tokko gaara mana isaa eegu jaara soddaa qofa irratti hiikuuni danda'a ta'inni kusan kabira hin jirre yookaan ragaan biraatis kan hin jirre jaara soddaa qofa irratti intalatees hiikee jeeni hiikuuni danda'a yoo hiikee hoo akkamiin ilaalama waan jiru gaafata. Namni tokko jaartii hojii ol dhabee jaara soddaa gartee abbaa miciyyoo irratti jaartii tana hiikuuni danda'a. Qaysiin bira hin jirre ragaan biraatis hin jirre. Qaysiin bira hin jirre. Naam wanni jiru. ulamaa irra wal dhabde hedduu gartee xalaaqa kanarratti wayta hiiktu ragaan godhamuu qabamoo qabuu irratti hedduu wal khilaafa namni tokko wayta jaartii hiiku ragaanni godhamoo godhu gariin ulamaa waan jaan ragaan godhamuu qabu wayta hiikuus wayta deeffatus warri gariin lakkii jaan zamana rasuulaa salawaatu rabbi islaam alayhi dubartii hedduu hiikame ragaa abalu saabaan akkanaa wayta hiiku ragaa godhatee رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة قافي خرجان قدامه هنا الرجال دليل هنا الرجال سيقول ما نبيلات لم تقول قرتي لما نرجع ربي صلى الله عليه وسلم صحاباني سنيختي هذا من ثانية جو نيخ نمني ولا بيوليخ رجان ثاني قرتي رجا قدتني خني هنا الرجال قريب لما يقول لك رجان جرات شقف يو يخلين توجان ولكن مو الرجودان قرتي ولا ما يمال جان رجاء مليس هي خوني دنديا ولا يكيو رجاء قديس قاريدا لأنه عبد الله بن عمر هي خي على من سا هي خيدي ديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حفصة هي خيد ديفت وهكذا كزمتي رجاء تنجر رجاء قدني نجر ريتشو سيقوله تنافوقني نمني توكو قرتي odoo miciyyoon dalagaa jirtu jaartiin dalagaa jirtu abbaa miciyyoo biratti ani garteen talatee hiikee yoo jeen numa hiikamti numa hiikamti walaakin immoo gartee kabajaadhaaf maal jee waan kana laalee
isii maguddoos fide ani gartee hiikeetin jira jee iyo beeksise irra bareeda akkas allahu alam maasha allah ustaaza keenya rabbi isin irraa jaalattu ammallee itti aansuudhaan gaafuma waa'ee hiikaadhaa tana nama tokkootu saahiba isaatiif gaafate nama saahibaa tokkoon qabaa saahibittiin tiyyatun waggaa 5 guutuu abbaa manaati wajji waliin agarre biyya ormaa jirti abbaa manaa biyya jira fakkaatti waggaa 5 guutuu waliin agarre amma ammoo ta gaafattuun dhala dhalaadhe saahibasii ta dhalaarraa gaafatti saahibasiitiif gaafate irra deebi baay'ee waggaa 5 guutuu abbaa mana siitii waliin garre saahibittiin tiyya amma ni khaasaaf irraa hiikuu barbaadde khaasaaf irraa hiikuu barbaadde na hiikennaanin maallaqa waggaa 5 daleeyde ergisiin hiikaa jeeni dirqama maallaqa kana erguu qabdii akkamitti irraa buusuu qabdii ni khaasaa kana ajiib waan ajaa'ibaati jaarsa jaartii amata shan walitti hin dhufin khayinni biyya jiru khaysiin biyya arabaa jirtu ama miciyyoon tun ni nyaatti ni dhuydi inni tasaatii fuudhuufaan mala miciyyoon tun ni nyaatti ni dhuydi heeruma feeti wayta heeruma feetu kana itti dawwaltee aboo akkana asiis hin dhuftu atilleen yaa boleessu an firraa na hiiki amata shan gartee guutuu an taa'uun sigalee tuni azaaba gartee na hiiki yoo fiduu dandeesse bira fitti yoon dandeenye immoo gartee aboo firraa na hiiki jetteeni yoo isin na hiiki jetteen waan ama shan daleeyde ergi jechuun hada min albaatil dhara jechuu akkamitti yoo jettee wanni inni gaafachuu qabu na jibbite mahariin an siikanne san naa deebisiisiin hiika jechuun wanni biraan jirtu لأنه هذا من الجهل ولا لما رأي بيكدو خوني نجد درانو ورتي وان كان ربري إذن دوبا نمني توكو جارتي إسا تتلقتو أبو كان نايخيو التين وانا مشاني إرقيو جين توني ظلمي دايتشو ولا إني وكخلي سن خلي anga feete gaafataa miti lalama boqonni jiru beeyta waan maarii isaa deebifti moo bakka san irratti waan maarii deebifti yoo fakkeenyaa gaafas maallaqa biyya teenyaa 50,000 maariin yoo ooyiruu ta'e ooyiruu isii warra isaanii kan ittisan isaa deebistee inni ooyiruu isaa fudhateetuma hiiku maallaqa yoo fudhattees isiin gaafas sigalee maallaqa isaa nama gad ergiteetuma nama isiitti ergitee maallaqa san fuudhanii itti dhaqan isatti kunoo maallaqni kee lafa ta'a miciyyoo hiiki eegasio maallaqa kee fudhatu immoo maallaqatti ergitee maallaqa ergi baankitti jeeni nama hedduu kasin nyaatee beek nama hedduu kasin nyaatee deebi'ee hudi dammuu makiyya ajaa'ibaati akkas tanaafuu mamnu'aa jechuudha. Ustaaza gaafii tana deengaddalla isin gaafadheetiin ture nama tokko nama kiristaana niqaa godhatee jira deengadda irraa illee haasofnee turre yoo warri keessa faamilii isaanii keessa namni musliimaa jiraachuu baate qaadiitu jira jettanii deebiftanii illee turtan qaadii nuti biyya suudii jirra suuditti waraqaa hin qabnu waan ta'eef qaadii bira dhaquun hiree hin qabnu saniifuu nama kabiraa tokko yaamnee niqaa nuu godhe waan kana irra deebina moo kam goonaa deengaddi isin irraa dhageenye hedduu qalbii nu cabsitee jenna. Wallahi qaadiin suudii yoo jiraate waraqaa malee hin ta'u. Jaa'iba wallahi mashaqu. Wanni godhugaa warra qaadii gartee biyyaatti warri isaanii dhaqanii achitti gartee bilbilaan achii gartee qaadiin achii yoo godheefis isaan lachuu dubbisanii nutillee kun akkana as jirra waraqaa malee gartee qaadiin biyyaa gartee nutti nuun hayyamu ja'anii gartee qaadii biyyaa yoo goosisan ahsan eegoo gartee khilaafa jalaa wanni ba'uuf. Maasha Allah ayyee gaafiitti aanu tarkaanfannaa tana duraanis irraasoo inni waan ta'eef irran turru obboleessa keenya tokko gaafatee dubartii lamaan qabaa jajaaramana takka hinaaffaan si hinaaffaa shari'aa islaamaa keessallee hin jirre hinaafti kun akkamiin ilaalama jee gaafii lama daati takkaa sammaas deebitee yoo jaartii taan hiite malee naafeet wajjin hin jiraanu na hiikinaan jetti akkamiin godhaa jaba dhalaa lama ta hinaafta jidduutti qarqabameen jira. Takka hinaaffaan isii daangaa gartee ta shari'aalaa hinaafti takka immoo taan hiiktu malee gartee si wajjin jiraadhuudha. Waan takka duuba nuti dubartii muslimaatiin illee waan jennuun dubartiin muslimaa takka lafaa kaatee jaarsa duraan gartee jaalattee heerumte yoo gartee lafaa kaatee intala taan hiiktu malee ani gartee si jalan jiraadhu jetteen وهذا لا تجد رائحة الجنة شرفكا جنتها قرتي هنا قرتو شرفكا جنتها أنا قرتو سنكس كما لفاقاتي وانت كاملت خجار سيخون وما يسين قولين لفاقاتي نهي غيتشو ممنوع دور كشريع اسلامات تاكا تلمدا تينافا نسيا كمالي
jaartiin tiyya hinaaffaan isii akka maleedhaa jee kamalee daangaa hinaaffaa daangaa tarkaanfatte akkas hinaaffaan daangaa tarkaanfatte xiqqoo nama halaakti isiifillee gaarii miti jaarsaafillee gaarii miti gaagaama walirraan geewuun mala tanaafuu nuti waan jennu obboleetii teenya tanaati jaartii tee tana hanga dandeessu gorsii galee tayiddaa barra gartee hinaaftana gorsi gartee haadha mana keedeeti hanga dandeessu gorsi yennaa wanni biraa takka jechuu dandeenyu jirtu mee warri nurra dawwaltan kun dhiifamaa wajjin nu eeggadha sagantaarra jirra waan ta'eef nu eeggadhaa mee hayyee tun akkana hayyee ustaaz obboleetii teenya takka gaafate malee laguu yookaan daraaraa baatii yookaan hiddiituu na dhufaa torbaan tokko teessee torbaan tokko booda irraa jetti eegala irraa jettee booda kumaan xaaradhee salaataa fi soomana eegaleeniin dhiiga firratti harkaa salaataa fi soomani qiisanni badamu akkamiin godhaa waan jiru gaafatte aslan dhiini heydii kun kaa'uuf agartee laguu kaa'uu daraaraa agartee baatiidha dubartii tana tartiibumaan itti dhufa tartiibaan itti dhufa uumatti jechuu guyyaa torban maayaarraa yaa gubartii garii tagarii shanii tagarii sadii wanni kun wanni gartee wal keessa dura alaaqaa irra guddaa yookaan lilmee yookaan kiniin fudhachuu lilmee yoo fudhatte yookaan kiniin yoo fudhatte xiqqoo ni rakka asuma guyyaa lamarraa dhaabbatee guyyaa sadaffaa dhufenne hedduu rakkisa tanaafuu maal jaaniin istul hindi moo maal jaan ustul hindi san yoo gartee fudhattee deemaa hojii yoo nyaatte sigalee tartiiba ni godhaaf tartiiba ni godhaaf dawaa bareeda haa ta'u immoo duuba wanni kun irra guddaa abadan bilaash gartee yookaan yoo takka takka gartee dubartii miidhaa yoo qabaatte kanuma gartee kiniin illee fudhatin kanuma lilmee illee fudhatin wanni kanaa kun torbaan tokko irraa dhaabbatee torbaan kan yoo katu deebi'u taate dhiiga dhufu kana hubachuu qabdi siin adda baafachuu qabdi dhiigni dhufu kun dhiiga gartee dhiigni kun dhiiga heedii jira mustahadaa jira nifaasaa jira nifaasni silaa kan wayta deeysu gartee wayta dhaltu yookaan wayta deeysu irraa yaa'u mustahadaan immoo ka gartee maaliti ka gartee miidhaarraa dhiidicha gartee shayxaani dhiitu gartee rahima isii keessa gadama isaa isii keessa dhiigni irraa yaa'u dhiiga diimaa qulqullu kuni quraana qara'uus hin dhoorku salaatas hin dhoorku jaarsoo qabaatte jaarsoo hojii rafuu danda'a dhiigni heydii immoo damun aswadun yu'rafu jedha rasuula islaami dhiiga gurraachaa wayta isiin saafaa bishaan itti neeyxee saafaarra yoo teeyse dhiigni heydii kun yoo dhabjee hin boora'u akkasuma ta'a dhiigni heydii gurraachi kun gurraachi akkasuma ta'a dhiiga mustahadaa yoo ta'e immoo saafaa bishaan itti neeyxee yoo irra teeysee dhabjee guuta ka boorawee gartee waliin gahe akkasitti adda baafachuu illee dandeessa akkas jedhe rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi qeeydiinis furdaanis gurraacha shurufkaa qabu akkasi kaan immoo ka isitti dhufu kana gartee adda hubachuu qabdi yoo akkasitti dadhabde hanga dandeessu gartee dawaa wal qixxeessuuf ni fudhatti yookaan immoo hanga dandeessu diimaa fi gurraacha yoo ta'es hanga dandeessu xaarattee waytannitti dhufe gartee yoo gurraachisan ta'e irraa dhaabbachuu malee akkas gaafii tanuma wajjii wal fakkaattee obboleetii teenyaa ta biraa takka gaafate dur tartiibumaan akkuma silaa dubartii dhuftutti na dhuftee narraa galti wanni tun zabana kana ammoo natti jijjiiramtee jirti guyyaa lama qofa akkana irraa deemteetuma narraan baatu teessi guyyaa lama faa ol ka'ee waan tokko hojjechuu fi mana kana isaa fudhachuu hin danda'u akka malee na miidhaa jirti wanni kun akka shari'aatti falli kaa'ame laatanii jira miidhaa tiyyatanaa wanni kun akka malee na wajjin gurgura jechuun gisee turuuf kana dhukkubsa irraan ba'u irraan ba'u sa'a dubartii ammaa akkas godha dubartii ammaa hedduu gartee dubartii garii wanni kun wayitatti dhufuu deemu akka malee mataa dhukkubsee garaa kana dhukkubsee akka malee godha wanni kun hanga gartee heerumtee ammaa deessu hanga dhaltuutti hin dhiisu sigalee wanni kun akkasi irraa ba'u baate gartee irraa wanni jee hanga irraa ba'u jechuudha wayita irraa ba'e duba diqoonni wayyooti mataanis dhukkubaa garaani dhukkubaa ni micciiramaa gartee akka malee gartee goddaamti tanaafuu tuni yoo heerumte yookaan yoo gartee yoo deesse waa yoo dhalte malee irraan hin dhiisu marakkaa jechuudha tanaafuu gartee garuu gariin waan dhugan takkaa jira waan garuu irraan fadde waan silaa dawaa
ربي هفيس دورتي كسي ما وني غوري ربي هفيس وانقد اللي ستي على غرتشو قبدي يالو قبدي ان شاء الله غافي تانو تركان فنا obboleeyyi teenya takka gaafatee dhiirti gariin yookaan abbaan manaa gariin sijaaladde ettee jaalala isaa qabdu kana yoo itti ibsite tuffii yookaan jibbansa tokko qalbii isaa keessa dhufa amma fakkeenyaaf nama tokkoon jaaladha itti namaan jaaladhu kana siin jaaladha jeetiin hogguutti hima oola siin jaaladhaati jetan irraa ka'ee na tuffachuu eegalee tuffii bira kuteen numa naa jibbee abbuu manaati oo moo gaadhima numa gaadhimaadhaan si'a hayyee jiraami warra qilleensarraa jira hayyee amma numa unan dubbisuu na jibbee jira yooni naa bilbilullee anilleen tuffii fi jibbaan naa qaburraa kan ka'e jalaa isin kaasu salaamtaa qofa na barreeffaman hin deebisaa fi jalaatiituu kiyya kanaaf rabbiin na qabaa hiyyetti duraan isaa son bira wajjoofachuu turan malee na waliin qabanii maasha Allah garuu waan takka silaa abbaan manaa jaartiidhaan siin jaaladhaan isiilleen siin jaaladhaan kun waan shari'aa keessa jiru boonuun qabunilleen abbaan manaa wayta gartee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi Aisha maal jeen Aishaadhaan ummul mu'miniin yaa Aisha jeen akka abbaan zarri ummu zarri jaalatuttiin si jaaladhaa jennaani bal jetteen inumaa jetteen Aisha ummul mu'miniin ati ziyaadaa gartee waan abii zarri abbaan zarri ummu zarriif hin taane naaf taata jaalalarraa jechuu siin jaaladha yaa Aisha yaa rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi ummul mu'miniin Aishaadha yaa Aish yaa Humayraa jeeyyaam sigale tawmanne amman tana hani walin jo sani ber sani ber hani san garte hani boda garte adoyte gara bradem hanna jijjiram idan duba yo qadimate yo namnu kullaka garte sin jala dajawun wal jalachu qaba male lakka namni tokko siin jaaladha yoo je'een jettee isiin jetteen tuffachaa deema dhiirti gariin ajaa'ib waan ramtana beeta gizee wasana abaa disilo lojitiin se'a akkasiisa tanaafuu abbaa ati waa takka sirran jiru nama gartee sin feene wanni feetuuf hin jirtu wanni biraa hin jiru gabaabtutti hayyee isuma tana gaafii biraa gaafatee obboleeyyii tiyyaa biyya jira rakkattuudha nama bira hojjettii namni isin bira hojjettu kun barnoota illee barachuutti hin dhiisan manuma isaanii keessa hojjechuu fi ergachuu sa'a takka boqonnaan qabdu hedduu rakkisan biyyatti obboleeyyii tiyya tana isaan san biraa fuudhee isiif nasihaa godhuuf yookaan toltu isiif dhaaf yaaduudhaaf biyya namaa tana yoon fide rakkoon qaba adiliin irra ni jirti irra deebi biyyatti kamalee rakkachuu jirti mana namaa daleeydii boqonnaan qabdu hedduu rakkachuu jirti barnoota illee ittiin dhiisanii isiidana isaan duraa fuudhee yoon kaniin biyya namaa tana fidee akka dalagattu godhu taate akkamii wanni kun waan jiru gaafatte takka nuti obboleeyyii tiyya wanni ati jette silaa gaariidha ولكن نمونو تي أشير فودي وبلادي تيجرتي مهرمة ملء أشيكي سيانة فتوى سينغون سيقله إمو بكسر الرا بكجرتي إسينتي مرجتي نركنة بكيس تيجرتي عبادات نركنة أشي بافتة فيتو بكفيت أشوف مخيزو كيسو أنديس سريالة تيمو أشير فودي جرتي برافيدي فتوى سانغون حرامي دوركا إنه وبلايس خيديو جيسي تيجيست أنا أبو كيسو أنديس kanaafuu gartee nuti waan kana akkas godhannee irratti gartee sina jajnu jazaakillaa khair jedha akkas achi yoo dandeesse gargaartee achi baaftee harka isaanii jalaa baasu akkas akka isin gartee waa barattee akka hojjettu faa godhu khalaas karaa gabaabaan akkas inshallah gaafii itti aantummallee annama kana taateef nama biraa taateef danaan baane muuziqaa dhageeffachuun akkamiin ilaalamti yoo hammeenya qabaatte wanni kun asitti namni yookaan isii waan kana hordofee dhageeffatu taate qiyaamaa laata qixaannisaa akkam fakkaataa waan jiru gaafatte muuziqaa walleetana rabbi subhanahu wa ta'ala dubbateeti ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله تنافو ومن الناس من يشتري لهو الحديث نمر انا ما غرتي ودوخ جبا غرغرو جراجي لا ياتين من اقوام زغله يستهلون الهرى والحرير والمعازف أمة خيرة أمة دفاجي أمة غرتي قومي أجايبا دفاجي قومي غرتي مال حلال قرأت زنا حريرة حلال قرأت دفاجي والمعازف يجب ميشا والليت جتارة في خنا يجب تاك سنجينا بخاي لا تبيع القيناء حديث جوج رماس حديث سلسلة الباني رادوبت والليستو بيتو وانا كنا وسمنهن حرام جي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليني إساني لين حرامي جي تكتشل فقاي تقول لسان ربا انقدتش أنتو سودي خيستي يا أهل الوطن جي أقسم برب الفلق يدي سورة الفلق
wallis Ayyee. suuratul falaqii wallise nagareetin dhageenye Dhageenya. ayyaa ati dubbii kuban qabduusa Ajaa'iba takkuma. suuratul falaqii suudii keessaa wallise ba Warri keenyas hollisee ni jira. yoomul waxan jeeti achirratti suuratul falaqiin Ayyee. wallise ulamaa'in hedduun ma uu eegu jirti Keenya wal fayyadu. sigalee harrafa al-aaya aayata tahriifa godhee Jijjiiree. aayata rabbiitii wallise yaa ikhwaani musiibaa ajaa'ibaa akkuma oromoo tokkos akkasii walliseera maqaan dubbannu malee waan jee wallise maal jeesa إلى ربك راضية مرضية. مردية راضية إلى مردية راديسية راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي جي ولس جارتي با من موسيقى مصيبة دا يجو مرضية جنينة. ها جارتي ورا موسيقى تنتو مردية جارتي با من موسيقى سني مرضية. مردية سنيف نما برا ما قالوا ينان جارتي تيجو ما داود بدي ولا جاني سا. على كل حال يا إخواني مصيبة واللين حرام دور كادا ممنوع يا أبلين واللين حرام تنافو وانجي إمام أحمد وانجي بيته الغناء جي واللين تنبت النفاق في القلب نعم. قلبي نماذا كيس منافق أنا ما قرتي ونيقوتي تنافو نمنخون واللي إدى جاكستر قرآن جاكسي موادرة علماء جاكسي أنا شيدا قرتي خيري نما خافتو يدو جير تنا جاكسو سنو فرن كوتشيسنا. سنو قرتي أنا شيدا وفرن كوتشيسنا دوغا أنا شيدا فرن كوتشيسنا warri baasee isiniin jee ku jiru tokko anuma faana sababa waan nuti baafnu tanaayyoo quraana irraa shaakalamtan illee gaafatamuun oolu akkas osoo khayrii daleenennu wani tun sharriifaa taateen os deebi'u mala Sirri. akka nuus hin dileessine yeroo takka takka ta faayidaa irraa buufattan dhageeffadhaa yeroo hedduu immoo quraana keessan hordofa inshaallah جزاك الله بارك الله أستاذ كسي سري مال فنان أنا شيدا مشغول يوم بقول نمني اسمه بيزي يوم بقول قرآن كاري دقيفة يتين دقيفة waa barachuu irraa أنا شيدا قرتي تكون وتشيغنس ترايا عبد الرحمن حسين تنان قرتي بيزي يوم بقولن أمام رب العالمين الرقابة تمتن akkana nu الرقابة تمتن شكين قولنا علمي من برتنا nullee dileessuun qaban علمي من برتنا أكس nuti wannummaan achi keessaa soonuu isaan kana diin irra kaasu Kaasu. akka isaan baratan ka kaasuudha beektaa Akkas. namni immoo waan nuti jennuu san dhiisee dhageeffachuma irra hafee baqa uummata dhageeffachuu سري سري جزاك الله وان قاري دبت قبتي يا جايبه ammallee itti aanuudhaan ustaaza keenya nama kana gaafatee diraamaalee adda addaa afaan oromootiin dalagamuu jira haa ta'u malee wanni kun dubartii fi dhiiraa wajjin dalaga bifa gartee nama islaamaa irraa hin deemne qullaa faana daleeti dubartiin kun akkuma argitetti jechuudha ati namni waan san laale akhlaaqni isaa guutumattuu ni bada waan kana laaluudhaaf fiidiyoolee takka takkaa jiraam immas tagartee warri dhiyaa jallinaaf jecha hawaasa irra Westernine. fidan Ah. waan kana daawwachuun akkamiin laalama yoo daawwanne hoo diliin isaa maal fakkaatti waan jiru mallee والله ونخن درامان أما دبرتين قلادان دلغني جرا دراما غري غرتي جري ولدونغچون أما فكينيا نم تكولينو دراما كثيسا ورا غرتي أفان كيس ولدونغتو ورا غرتي وانا دايما وجاسو جولي ساني برخاني نملال إلا لا لأنه أخلاقني جوليني بدا أخلاقنا ما قد اللي بليس تنافون من مسلمات كو يا إخواني وانت كوان شريعة إسلاما خلاف ويتو وانا كنا قرتي لالون ماسيا دليل لأنه أخلاق سبال ليس أخلاق سبال ليس واني حتى دراما إسلاما نمني إسلاما يو دراما قرتي واني قديو وانا كنا تنقرتي بيزي يفقرون مشغول يفقرون ينبرباجسو Kan irrumaa qulqullaa'u. الرما قلقلاو hayyee gaafiin itti aantu obboleettii teenya takkaa gaafattee namni tokko ni haa waliidhachuudhaaf fageenyi lafaa ni daangeessite waan jiru fakkeenyaaf yoo namni tokko biyya fagoo jiraate kunillee irraa fagoo jiraate fageenya hangam takkaarra namni ni haa wal godhachuu danda'a yookaan hangam takkatti wal godhachuun kan dadhabamu ni jira waan jiru gaafatte adda fagaachuudhaaf ni haa hidhamuu ni dida fayyaade gabaabdutti namni tokko ni haa gartee wal godhachuuf ni haa wal godhachuudhaaf fedhu ameerikaa kaan afrikaa jiraatu sigalee gurbaan tokko ameerikaa irraa muciyyoon biyya jiraattee dawwalee gartee warra isaaniitiin naa dhaqaa jee gurbaa ameerikaa jiru kanaaf ni haa godhuu danda'u daangaa wanni shari'aan keessa takka hin jiru amma sigalee abbummaan intalaa hayyamu malee hanga biran addaa fagaatan waliin dhiyaatanii namni biraa ni haa wali godhuurra fagaatullee abbummaan fageenya isaa fagaatumlee abbumaan fageenya sanitti ni haa godhu waliyyummaan goonaan ni haa ni taachuu akkas fedhuraa gartee mana namni irra guddaa beektaa jabuuti gaafa jirus keeniyaa tanattis biyya arabaattis biyya adda addaatti sheekuma tokko karaa irraa fuudhanii duma kootu ni haa godhe jedhanii waan barcaatti kannanii sheekillee waan barcaa fudhatee nyaate ni haa hidhee duma ba'a akkasi gaaf tokko ameerikaa dhufeeti waan qunnamee mana gadi karaa ja'a kana keeniyaa odoon deemu jiruuti mucaan laana beekaa ani immoo isan beeyin miciyyoon
airportii irraa amma fide inni awyo ani taphata airportii irraa taaksii keessaa buute miciyyoon gizee na agartee shir jette miciyyoo akka wanna beeysi bisa miciyyoon shir jette miciyyoon na sheeka jeen na yaame maaliin jeen akkana kana war miciyyoo tana kunu amma naa dhufte eessaa si dhufteen jeen kanaadaa dhufte jee duboo hin jeen amma warri isaa hin adide uteeluma kanatti ni kaanaa hiitee deebitaa qootu jee wanni kasiin dalaydu jeen akkasi azaana jira obboleeyyan keenya azanani allahu akbar bishaan qabda yala harin tolje dabarsite bareeda kanatti isin dabarsiyana nadidani nu inaabsifte ana jawab isa dikaya ashhadu an la ilaha illallah nafi nabra so dever ab sira po kana rabbi nasi telefoon bizin gone Zambenga ewa ashhadu an la abshira dafi dabda amin jazakumullah ashhadu an amma gafat dawlat siriji isibaru azana jira coba dhaggeeffadhu irraa gafatu aya ab gajana bi sirene lagi afi abse kuta kai azana afi to azana afi to abse ay kasma kabado la hawla wali no bidiru baro Allahu akbar Allahu akbar hayyee yeroo qabnu fayyadamuudhaaf obboleeyyan keenya kutee jiran si obboleessi keenya adeebi'u kutee jira yeroo qabnu fayyadamuudhaaf mudannoon takka akka habeerrotii garii bakka mudattee waan hin taane keessa galchitu ustaaza keenyallee mudattee jirti karee funu himanitti duba ustaaza ni kaa gootanii muka akkasitti ani raafadhe yoo rammatan kana duuba kiyyoo isaa fiddeennaani bara kanatti kuno wal jaalannaa kanaadaa dhuftee jee hayyee akkasiyee duuba maaliin jeen warri didaniiti kootugaa hoteeluma kanatti ni kaa gilnuu gootee akkasitti deemtaa jee abbaayin jeen hay intala gartee warri didan an akkamittiin ni kaa godhu danda'an jeen hayatii nama sheekaati miti jee an nama sheekaati malee nama waliyyii gartee miciyyoon tun obboleetii yan taane sigalee obboleetii yan taane amma abbaan garteen akkanneen ni kaa godhin aan hin jenne akkamittiin godhaan jeen akkasitti abbaan raayyamii na yaamin jees ni kaasiif hin godha akkasittiin biraa deeme jechuun wanni kanaa ni argama akkas nu habeerrotii kana beekta akkuma waan dubartoonni hundi keenyaa tokko bisee namni gariin akkas akkuma waan dubartii hunda bakka nuti itti abbaa akkasi beekan dhugaa walaakin dubartiin hundi abba qabdi aya assalaamu alaikum maal jette وعليكم السلام يا أستاذ كان جيني تقول تبي راين دوله ما يدري أنا خيالك أنا عبان أنا أقول عارو أنا خيالك راين تقول فدابيدا aya gaafadho ayyee يا ربي غيب أنت إيجام بولي أما تقولي ayyee ما أنا خير يجيبتي ما أنا قلت لك ما عدا شريعة خرام بادية سعودي عربية إبراهيم يريده ayyee ما أنا فجأة أفتي أنا إنجا أتري جورا mana facaaftee deemte ما أنا فجأة أفتي دين جورا ما
Aye. ويركض ممكن Achirratti hin gaaffayti duraanis hin tajaajila kiyyaati ati jaalattee ne heerumte anis waan daganarra hin dhabne waan rallee borullee sin jaalladha. Aye. Maallaqa itti barbaadu ana rallee borullee jaalala rasuulli kan yaalee salaam aashaa jaalatee jaalladha ammoo jettee namaatii kana gurra si buute waan kana fira itti yen dadhabeeta. Aye. Isin amma sagantaa deemtan rallee hordofu jirti dhugaana hordofu jirti si jala jirti beeta. Aye ni hordofti sagantaa tana aye. Gabaabdootu waan itti jaaladhu kun danda'u waa'ee bakka jaalatti jaalatu jirti yoo isin jaalatee qabaanne akka miraasii ta'etu gaafii qaba jiru jaalatu. Aya isin biyya jirti moo biyya arabaa jirti? بره جبت Oh Riyadh waliin jirtanii? Waliin jira baraamuu meeqaan fuudhan taa'ee يسكت Okay aye haya taate aye. mana khayseetu mana sijala deemte Mana ati keeysee mana deemtee misin? Oh. Waan jennu gaafii obboleessi keenya gaafatee gaafii bareedduudha intalaa deera kiyyaatilledha. Wal fuunee wal jaalannaa akka ajaa'ibaattiin jaaladha. Akkuma gartee rasuulli salawaatu rabbi islaam alee Aishaa jaalatuttiin si jaaladha. In jeeni jee namaatti koo gartee ati waa jajjahuu hin beeyne. Namni kun beeyta dubartiin tun amma dubartii biraa gartee waan biraatti haasawaa. Amma namaa gartee yookaan gurbaa kanaa hojii maal jiraatta faana maan jaati Allahu alami. Waan jennu nuti obboleettii teenya waan jennuun uktii teenya yoo nu dhageessellee waan jennu siif inni gama tokkoon fooni rahimalleedha. Amantiilee takka qabdanii afaan tokko dubbattanii sigalee tanaafuu waan gartee yoo inni rakkoo qabaate obboleettii teenya rakkoo yoo qabaate gartee rakkoo isaa tanatti himi beeksisii gartee dinninatti kanni gartee isa rakkoo yoo inni qabaate walumaan fixadha. Ati immoo mana isaa kana gartee deemtee darsa facaaftee mana dhiiftee deemu shari'aan siin eeyyamne uktidii yoo miidhamte immoo shari'aan isin jidduutti gartee laalti jechuudha. Shari'aan isin jidduu laalti yoo inni kasimiidhu taate yoo inni kamaleessi godhu taate eega gartee gurbaan kun siin jaaladha jee ati mana gartee ayyama isaatii alatti mana bahuun mana gallakkiftee deemuun shari'aan siin eeyyamne waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi intala takka rasuula dhuftee salawaatu rabbi islaamu alayhi waa'ee haqa jaarsaa irraa dubbattee ergamaan rabbi waan jeen haajaa isiin dhufteef eega fixatte booda haajaa tee fixattee mi'e ati obbolii jeen abbaa manaa ni qabdaa jeen rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi eeniin qabaa jetteen yaaboo akkami jeen gartee tajaajila abbaa mana keetii kana ennaani yaa rasuulallah gaa waan hin danda'u sumaan godhaatan hin dandeenyele ittumaan dhiise ennaani innamaa huwa jannatuki wa naaruki jeen jaarsi kee kun jannata keetillee ibidda keetillee yoo ati isaa qaceeltee amrii isaa gootee jannata seenta yoo isa jallattee amrii isaa godhuu baattee ibidda seenta. Dubartiin teenya karaan isiin gartee takka heerumtee yoo takka heerumtee karaan isiin jannata argattuun miila jaarsaa jalaan seenti waan alaa shakka fi daalika odoon heerumin duratti immoo haadha abbaa jalaan jannata seenti haadha abbaa jalaan jannata seenti atilleen ka dhiiraa duubaan mirga isii eegi haqa isii eegiif dhiibbaa ittiin godhin ittiin roorrisin itti roorristee gartee yoo kamalee gootee miciyyoon ten kaatee deemti. Tanaafuu waan sin jennu atilleen obboleessa keenya haqa isii eegii fi isii tanatti dhaqiitii gartee maali mee rakkoon an gartee godhe maali jiitii waan kana gartee tattaaffii godhi fixuu fi atilleen uktii teenya duuba obboleettii teenya insha Allah rakkoo isaa garteetti himiitii gara manaa ol deebii jennaa numaa jecha insha Allah deebii jenna insha Allah jazaakillah khair jazaa baarakallah fiik. hayyee ustaaz maasha Allah gaafin itti aantu gaafin tunanumaa fi sirraa gaafatamte fakkaatti hedduun nama yeroo mul'ata naafetii sareeda hin qabnu ka tokko akka waan naafetii sareeda firraa ni dhatteenyu itti fakkaatteen si'a Ayyee. areeda addachuun shari'aa keessan maal fakkaatti waan juuna gaafata yeroo hedduu eeguma naafeet ol bira nuuni kana Naam. adurii sakkaan hin qabne na beekanii areeda waan ulachuun hin firraa ni eebbisanii Areeda haaduun shari'a islaamaa keessatti dhorka. hayyee Areeda haaduun mamnu'a. لأنه أريد قرتي وانجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فوليه ياجي نعم وقص الشارع وقص الشارع أفكر روتنا قبابسا أريد قال لك ساجي أريد خنا كانت يادني أن كان يفتشوني سنوركا أنت يا جماعة إنكبو جماعة نسينكبو سيقولي ودوارام يتني سمعت إنكبو أمم واتك كيشو تنافو كنت أتوانجانا كبو إنكبو
sheek anas hangaara qabuun qabu anaatu irra qabaa jechuudha kanaafuu areenni areeda gartee shari'aan gallakkisaa jettee warra gartee nama garii jechuudha muslima ta'ee yaarabaa ta gargari warra gartee fixee deemu ittiin laallatin areeda gallakkisuun min alwaajib walaysa min assunna akkasi maasha Allah areeda magarsuu qaban jechuudha hayyee ustaaza keenya karaa gaafilee mee tana keessaa baanee gara gaafilee waa'ee salaataa dabarra hanga tokko obboleeyyan hedduu waa'ee salaataa kanarraa gaafachaadhaa jira obboleettii teenya takka gaafatte salaata leeyli yoo salaatuu nin salaataa eegaan salaate gama dhumaa irratti hoggaan attayyaatu fixee du'aa afaan arabaa waan hin beekne afaan oromootiin hin godhadha wanni kun akkamii waan jiru gaafatte obboleettiin teenya attayyaatu fixee bakka salaa du'aa afaan arabaatiin godhan san afaan oromootiin hin godhadha uumaan beeku hayyee waan takkaa jira du'aa gartee salaata sunnaa irratti afaan beekaniin godhuun tun akkamii ulamaa irra wal dhabde salaanni waajibaa irratti moo sunnaa irratti dura wal dhaban ama ulamaa'iin gariin sunnaa irratti ni dandeema jedhanii fatwaa godhan waajiba irratti hin dandeemuu jaan warri gaafii qabdan kun obboleeyyan kiyya hedduu keessanii gaafiin qaba jechaa jirtanii meseenjara irraa gama duubaatiin gaafadha inshaallah guyyaa biraatti gaafii teessan isiniif deebifna akkuma obboleeyyan keenya kaamaa kanatti gaafiin teessan hedduutu nu bira jiratan deebiin illeen ta duraa deebinee ajalaadhumtu yennee dhiifnee itti deebina hundaa'u inshaallahu taala borullee galgala isaa kanaa jiraachuun wallee rabbiin nuuf fedha kanaafuu gara meseenjaraatiin gaafadha laallee isinii deebifna kanatti akkas tanaafuu maal jennesa waa'ee salaata gama booda irratti sunnaa eewwa afaan oromootiin gartee ulamaa irra wal dhabde ulamaa'iin garii maal jedhan waajibatti sunnattiis maaltu dhorkee jedhanii dubbatan walaakin ani daliilatti nagarre gariin ulamaa'iin immoo gartee wanni kun salaanni kun gartee salaata sunnaa irratti afaan beekuun kadhachuu ni danda'amaa jedhan afaan beekuun gartee kadhachuuf ammaas du'aa'ii inni godhatu du'aa'ii waaridaa san afaan oromoo deebisuu qaba fakkeenya rabbana atina fi dunya sanatan ta'utana rabbi dunyattis waan gaarii akhirattis waan gaarii bida dura nu baasi jee kasi kadhata du'a afaan arabaatiin jirtu sun afaan oromoo deebisa malee afaan oromoo tan maarkee yoo gartee onni jee du'aa'ii waaridaa dhufte san godhuu qaba waminum warri kas jee ma sheekotti ulamaa'ii tanyarra sheekh ama watara kas jee sheekh ama watara amma gaafatanii waan kanarra akkas jee falyadu bimaashaan waaridaa san irratti gartee afaan oromoo deebisee salaata sunnaa irratti yoo kadhatee humaan qabu jaan akkasi allahu alam inshallah hayyee tanatti aan suuraan ammallee obboleeyyi teenya takka gaafatee yeroon salaata irratti hirba kiyyaan na mul'ata nama biyya arabaa jiruun si'a ijoolleen arabaa yeroo hirbi keessi mul'ate salaanni kee hin ta'u naan jenni wanni kun akkamiin ilaalama kaniin fuudhaa fi shanachi kiyya na mul'ata osoo fuudhaa fi kun na mul'atu katahuu miilaachi naa ta'uu didaa jeetiin gaafadhee miilaaf hin ta'u naan jenni wanni kun akkamii waan jiru maasha Allah gaafii bareeddu salaanni dura fuula cufachuu fi miila cufachuu nam tokkorra wal hin kilaafne miila cufuun akka waajibate dubartiin kaalsii uffattee miila banaa deemuu dhabuun kaalsii uffattee akka deemtu ulamaa nam tokko gartee waan quraana dhufe sigalee nam tokko waajibummaa gartee miilaa namni gartee didan jiru miila gartee cufattee kaalsii uffattee deemuun waajiba sigalee ma dubartiin gariin fuula cufattee miila banaa deemti fuulani cufatti miilli banaa ta fuulaa irra wal dhaban ulamaa ulijaaz warri gartee fakkeenyaa waminum ibnu baas useymiin ala sheekh fatwaan isaan godhan waajibun janii gartee fuula cufachuun ni qaamne waajiba janii fatwaa godhan walakin sheekh Muhammad Nasruddin Albaaniin jalbaabul mar'aa irratti dubartiin zamana rasuulaa ta fuula banaa deemtes ni jirti ta gartee cufattes ni jirti waan wanni kun gartee sunnaadha jeedida gala Albaaniin jechuu rahimahullah walakin immoo yoo cufattee fitinaarraa uma gaarii walakin immoo ta isiirra waajibaa wayta salaattu salaata irratti bika ajnabiin hin jirretti fuula fi harka asii gad jechuu ila alwajhi wal kaffi san gartee suuratu nuur fuula sii banaa harka isii asii gad banaa jechuu salaatu dandeessi miilli immoo cufamu qaba miilli banamnaan salaanni hin ta'u akkas gaafiin takka yoo gaafatamtu nama tokko gaafata walaakin wani namni san gaafatu tanuma khalaas sanis keessa jirtudha subhanallah rabbi sanaa shakka namni adda wal jiru beeta مشكان وغن
gaafin takeo gaafatamtu nama hedduudhaaf bayana ta'uu dandeessi wanni kun gaafatu nam tokko malee karraa baratu nama hedduudha kan kanaaf obboleettii teenya takka gaafate salaanni subii sunnaani qabaa hiyetti mee sheekh maasha Allah salaanni subiidha sunnaani qabaayi dhugaa takkarra cufne salaam irraa dhaabane dhugaadha salaanni subiidha sunnaa qaba sunnaan salaata subii maas rasuulli sallallahu alaihi wasallam alayhi khairun min ad-dunya wa ma fiha je rakaa lameen gartee sunnaadha ta duraa jechu rakaan lama gartee lama qaba salaanni sunnaadha subiidha rakaan lameen san khairun min ad-dunya wa ma fiha je rasuulli sallallahu alaihi wasallam alayhi dunyaa fi waan isii keessa jirtu irra caala rakaan lameen yoo rakaan lameen san dabriyo fakkeenya manni kee masgida biraa jennu si uduwatee onni jedhu masgida sii dhaqe isaanii unu aamin jedhu jiran ammaa iqaamu jiran ati maal godhee jechuun sunnaa ta'e salaanneemi isaanii hojii waajiba kee salaatteeti eega imaamni fixate booda kaatee rakaa lameen irra buusu dandeessaa jechuudha waada sabata hadiisa riwaayaa Abu Daawudi. Maashaallah. Akkas. Hayyee makiinaa keessa yeroo jirru osoo karaa deemu jirru faana nutti azaananii akkami salaannaa jira salaata kana makiinaa dhaabnee gabbuunee salaannamoo akkami salaanne yookaan makiinaa namaa nu noofu jira hin wajjin dhaabu akkami salaannaa. Wallahi wanni kun hedduu mushkilaa rakkoo guddaa abbaan silaamu makiinaa qabu dhaabeetti gartee tasarrufa ifi oofu dhaabee salaataa ka gartee salaatuun rakkoo ta'e immoo zuurii amni kun yoo gartee sa'aa shanitti ka'ee bikkinni dhaqutuun gartee asrii booda yoo ta'u asrii rakkoo yoo ta'u taate zuurii isaa fuudhee asrii hojii gartee gizeechi dhaqe salaata sigalee yoo immoo zuurii kaka'u taate zuurii isaa salaatee rakaa lama irra as fidee asriis rakaa lamarra buusee bikka deemu san imaltuu waan taate jecha imala fagoo deemu jiraata akkas imala fagoo deemu jiraata amma namni keenya beekta magaaluma tanaa fi tana yookaan asumaa fi asiisaa dhaqu jiru fakkaata itti azaanamu odoo salaanni kun hin baanee bakka san dhaquu danda'a osuma danda'utti makiinaa keessatti useerra buufata karaa gabaabaa jee lakki waan kana gartee gad lakkisuun wanni dhorkaa akka malee tanaafuu dhaabeetuma bikka azaana dhageetti biyya arabaa tana tarkaanfii cufarrattis masgiini jira akkas tanaafuu inni hin ta'u jechuudha makiinaa keessatti gartee salaatuun hin ta'u. Maashaallah. Hayyee ustaaza khara gaafii itti aantu tarkaanfannaa obboleessa keenya tokko gaafate wanni gariin osuma beekaniiti namni dhibdi abbaa na dihee fi abbaa na guddise kamiin abbaa jaa haadha hoo tana guddifte fi tana deesse tamtu hagan irraa qabaa waan jiru gaafate. Maashaallah gaafii bareedduudha abbaa kee tokko ka gartee kasi dhale yookaan akka gartee si dee fi kasi guddise abbaan kee kun ka gartee ati gartee ka ati argamtu sababaa ta'e ummaa ta'e fuudhee akka ati argamtu sababaa ta'e kasi dhale kuni abbaa keeti kasi guddise abbaan kee gartee akkuma ati dhalateetti ammaa dhabame ammaa si darbee deeme dirqama gartee maqaallee abbaa keetii yaamamta waajibun aleeka waajiba maqaa gartee kasi guddisee kun silaa si guddisee akkamalee si godhee waajiba si godha maqaa isaatiin yaamamuun dhorka abbaa kee kaan jibbitee kana jaalachuunis dhorka kanallee jaaladhu haqa abbaa keetiillee eege abbaan kee osoo si darbee deemee illee haqa sirraa qaba si gartee ati gartee argamuu keetiin sababaa isaatiin argamte isuma lakkaawwatta gosallee tanuma isaa himata gosallee tanuma abbaa keetii himatta isuma lakkaawwatta rahima isaallee akkasuma rahima keetii rahimni isaalleen akkasuma rahima keetii haatilleen haati gariilleen gizee isaa walolan abbaan keessa kanas hin darbee deeme maara shanyii isaanii asara isaanii ilaalina la niiseechi galeetti niiseechi galee maarree kana godhee yaanii gartee haati akkasitti gartee ijoolleellee hijaa barsiisu mamnuu agartee shari'atti haadha tana oo tana guddifte moo tana deeyseetu haatilleen tasi dhalte tasi deeyseetu haqa sirraa qaba tasi guddifteelleen dhugaadha si guddisuudhaan haqa sirraa qabdi ni gargaaruu ni dandeessa sanii alatti immoo haati si deeyse isiileen otoo akkasii si darbitee deemte haqa isii kafaluu hin dandeessu abadaa hin dandeessu. Hayyee obboleessa keenya tokko gaafatee namni tokko si baddalee baddaluu dandii beektanii? Si miidhee si zallamee si zallamee yookaan sababaa zulmii isaa kanaaf jecha haa ajjeeftu taate wanni kun akkamiin ilaalama namni nama sana ajjeese jannatti seenuu irratti rakkoo ni qabaa waan jiru gaafate yoo ta'u bate namni nama miidhu kun miidhaan tun gartee kara hedduu namni kun hanga fedhe yoo si miidhees hanga fedhe akka malee yoo si godhees nama kana deemtee gartee ajjeesuun shari'a islaamaa keessatti dhorka namni nama ajjeese yoo tawbaa ni qaba namni beekaa nama ajjeese hada khilaaf bayna jumhuur wa bayna abdullah ibn abbas
namni gartee nama jeese jaanu jumuurii ulamaa'in namni beekaa nama jeese toobaa ni qabaa jaan jumuurii Abdullah ibn Abbas immoo toobaan qabuu jee Abdullah ibn Abbas waan jee suuratul nisaa irratti man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan mukhalladan fiha كذا يعني سيقول أبدا يبدأ سينا سورة النساء مدينة بوت إسان تسورة الفرق عن سن تسورة الفرق عن تناتو سورة الفرق عن تقرتي الرانفدة والذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ذلك فأولئك يلقى أثاما يضاعف له إلا يتميرت إلا من تاب تنافو دلخنا قده زنا قده نمجيسي شركي قده إلا من تاب يو توبته ندي ساف ربين دوبا عبد الله بن عباس ما يرتي اسين سورة مدينة مكة عن شارتني جديد أخيرا يمر هدي عبد الله بن عباس يا سبحان الله ورغنا يروتنا كنا يتني دولين أجيتي دوبا عبد الله بن عباس وانجي أخيرا انت لتكاتو غربا جالت غرباتو انت لتك جالت حديث سلسلة غيرت في الألبانين مشيون غربان انت لا يتابع رجالت جالتي دي ورساني لك ندي ديسا إذا دي دي أنا مفيدو يتة خبرا خدك سنيرومت سنغرتي جالتي سنايت لك بيخا أجيس مجيو لا دي أجيس ويتا أجيس عبد الله بن عباس دوف غربان كوجاتشو يا عبد الله بن عباس جين أني جي مجيو كنا أني سي جالتي أن ندي ندي خبرا غرتي هايتي سنيفين قتلي جين أجيسي بيغادين الجيزي جين ويتخلى دوبا عبد الله بن عباس خزيت تيادي دي حلك أمون جين أمان تجيرت نان أمان تينجرت توب إلى الله جين توبا كما ربي دي بي جيني عبد الله بن عباس رادي بي تنافون من بيخانا مجيسي توبا نكابا توبا كما ربي دي بي تنافون موزا نزل لم يعبلوا جاني نما جيسون شرع اسلام خيسر أورك حرامي ممنوع يجو أكسي إقامة جرا يا ربي جي بورول الديبنا السلام عليكم ولين كينيا نبرا صلاة في كامري جرني سجنتا تينيا سيدا بدر كامني جرا يا ربي كينيا تاتي قلقل بورول الديبنا غافي وردرا يو لما سدي أفرطا تملي أما راوتي جرتي تيسن كيسو ميسنا تيسن اللي جزين كيسو ميسو أصون كبار رابرو تيسن قديني قللي جلاين ولي قلما لي بجنان أكدرو رفتينتي سنيفو ورين غافين تيسن أسرتي سنيدي أشو ربدي تيو التنينو تنجاونا إن شاء الله ترتيبا الديبنا ونداهو أما اللي رد يبيون نسيادة شيء سوقا قافتن إيجو هنگ قافت شديم تنسان قفا برئيسا وزري دافي ركو إناسوينا جچون أكنا تاني كستاني وسنجن واني كنا في كنا تنجرتي واني كنا في كنا مالي أكمل لهم تيوان جوان قرمو قفر راقافت إن شاء الله قبل لي قوتا مالي بجنان خطب بيسين خطب ديني رقتن ديرچور راخن كي تيسن اچمد ديسيتين ايقان قافي تيسن دوب بيسي بودا إفي بس ديبي قمنتي تكيسي خطبي أستاذ قافت جرا لأن خنا كم يادتن هدو قافين تيسن ندبته دفع شيخ قافت شو تدبو جرا خلام كجواب ساتي أكسمتي قريني إسماعيل الرتي خانيس أسيم مسنجر خير الرتي ورقتن إن شاء الله تعالى سنين كيسون بيسنا شيء مو عندك بني قافي تيسن تنمو تتفين نايسني ده بسني إنسان جامع قرينا نورا مالي بجنان قويا سويل على ولن وان سني ده بسن تنلله أكسك سواد تجرا خلاف وري قافي تيسن كيبل ونما في إسماعيل إن شاء الله نمو درجات دادا كبا درجات تجافي تسمع التنا تشيخا مو غافي تيسن نوتيفين نيسني غافت شو إن شاء الله أكس مال ينام وري خصوصا كنتان غافي غافتم تو بريسي وريني نا تقولوا سكنتان تانتو على كوفسي خنمي بالبلا مسنجر ركعوا مورا أنا سكلين بالبلا تريجي إن شاء الله وري غافي كبدان خاما غافين كبتين وجين كل جرتان كل اللي يوربي جي سكنتان رتورتي لكويس سلايرة دولتني غافتني شرتي سني ختمنا دولتني داركتي غافت شو نديسن خلافو الراب نوفل شيء سنين جن سوت مسوتان سكنتات ينجس الرئيسة ديم إن شاء الله الراب مو أسد الرابنو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء آخر. Nanti jadi dia